Assalamualaikum. Ain yara go sabak maze ekebya barai azan tenan dolai boli ne tara thari shelpijilam son ekebya ba bar for defuni son sandisa kebya sandisa lakle ha era yisha ba byam yan le ka wasan thu era tawe thu ye o kle ywa yin era longji din ma myasan ka longji din san ka Edison, Sergo, Tayadanganda, Sergo Buday, Ogoe de Yasha, Argoe de Taweto, Argoe de Argoe Longiting, Sanka. A Longiting Sanka, Longiting, Taweto, Yasha Zinasi, A Yasharavase would Zehonogo Kaji, Afujunto Zedun, Sobokase, Inozodi. Yesha takkedoli awas iban namandi kaji ka kwe ziba bi zibin loyam iban namma awasandi fitoton ko awas diba so dorotole kaji hodibar awase de kamma jodi yeshar awase de de hoda dium kajir kamma jodi pangore dile ka neligo ए काजी इवा मागदी ए पंगुर दिले तो थोड़ा वासे दे ए तले काजी इवा मागदी ए पंगुर दिले के अन काजी मादा पंगुले काजी मादे ए पंगुले के तो थोड़ा वासे दे के इबार हदे तो इबार हदे ये शा तो थोड़ा वासे दे ए आवास तले सन Ada jadi dile kaji ma jadi yeshadi dile ka hoya basne libu e kaji ma jadi toito go di dile ke boli hoina basne libu nara hode ke e kaji iba maze lonji ting or awas di dile lonji ting or awas de I and kama the idi the leki and lavenelibu. E kaji iba maze idi dole ki boli henelibu. Longiting sanke abadi dele ki hoene abas nelibu. Teraso kaji yesha ka toito kaji ye ki kaji longiting sanke ki ka ke ki en la huna wasmeli tole en lo ko sobok ai son apar forison जीवन के ब्यासी भैया संदेशा लगले हा एरा यशा बा ब्यामजन लेगा वसन ठो एरा तवे ठो ये ओखले युलाइन एरा लौंजी टिंग मा म्यसन क लौंजी टिंग सन क तलसन इबोदे ए संदेशा जीवा के ब्यासे इबार के ब्या तले आइन आर go सबक जायम e khakwe ma jayen akhan kon ne khakwe ma jayam onra wala takio assalamu alaikum